Eruk, Maria te Yesu Judea kome, Betlehem yot parareken bayangkuk. Ama ekeni wapi Herod Juda ama wembe yambangi wa tengguo kanteni ungken bayangkuk. Bayaweng kyang, atu ipeng. Ama guk kyang wakunga yambung nandawani, atu endap dapuri ambani kandanani kya Jerusalem ambung. Amba ama wembe ngonde yewet yambunggung. Nanak paki Juda ama wembe yambang yewaraing teak ude. Nin komenin ken undu ikyang, nanak paki u angiren, guk tangi angko u kambang nandabang akumang iwat yapang ambakamang. Nanak paki u kambang iningore dayang ambakamang yak. Unde yangira, Herod ta nandabang kikupang nandawatak paaptangguk. Ba Jerusalem nane kama wembe kundup mambingam u nandabang nandawatak undenggan tanggung. Herod ta nandawatak tambang Juda ama wembe tangong bamop ama intun sukun tambanikat. Bangga man yawang rewani ama kumentanggan yang pembayep mambang yawe di ambungguk. Antu tongo iwoyewani Kristo yang yakyakang u komentea akya yewani. Unde yawe di ambangirin iwekung. U Judea kome Betlehem yot parareken api awek yang yakyakang yak. Antu te Kristo uken api awek yang yungguo u profet kumbata ngonde kundentungguk. Ama wemben Juda kome Betlehem yot parareken nanik in ngonde namonandaneng nin kome jopi kenik yamang. Bamop nin ken ama ekeni kumban namoitak bambian namoikuk yang namonandaneng. Namoinik inken injunjukan ama paap kumba api awek. Ambang nakaken ambot Israel ama wembe u api yambang yeware. Tambang manu nandambang Herod ta nandawatak tambang ama nandayandak kikek endam dapuri yambani kanda ambungo ukengo yang pumba ininggan yep mambang yewekuk. Guk tangi kanggang ambakamang yang nawekungo ukengo kandanin zindenggan angirin kanggung. Unde yewana kawata iwere nandambang job yewepang peng yewekuk. Inpangku eutpang yang wayak ngembang nanak paki ukanga ambanga anengi pamba kang nawera nandawayak. Unde tambakang naimaka panggu api iningoreret. Unde yewering yang kunggung. Kumang panggunguk tangi ini komen ke kangkungo u anengi kanggung. Kambang orerore paap nandanggung. Tambakang guku injunjukun kungirin kanggengi wakyung. Kanggengi warira guku yot nanak yamingi tapakyumuno upunin tarakikyuk. Tambakang yot nganang rombang Maria nanaki ket iririn yambambang guku dimabok tambang nanaki uiningorekyung. Unde tambang tungum tangga-tangga gol ba imaka kambangi tangga-tangga waki arawani pembang yapang ambungo upang pengiminggung. Unde tanggang parira ekani tandabong ken yewering yang ewana Herod irepni peng kambop kukikanda kumang ini komeken kunggung. Eruk ama nandikyanda kike kukengo ayungut peng ini komeken kungira. Ekani tongo ang ero kumbata Joseph ndabong ken ang imimbang iwekyuk. Joseph gakngo irendawa. Akong kang nanak yamingi yenyakat yapang metembeng panggu isip komeken ambang ikyang nako mantan cukup param kang tambunyak. Nandatan Erot ta nanak pakingo uta nandagang kande tawayak netak. Ang erot unde iwerena akong bang nanak yamingi yenyakat yapang pipaningan isip komeken metembeng kungguk. Panggu uken itang kungiren Herod kumbuk. Tambakang imaka angguo unita profet kumbatambian antu tongo menin zinom yapmambang ngonde kundangguk. Nanak na isip kome iriren gera yangira anengi ayungut pengambuk. Profet teman kundangguk kami unde mureni apya awek yang nandambang yangguk. Tambakang ama nandigyanda kikehukengo Herod tangika pengkungira nandambang kawawak paap nanungguk. Kawawak nanungguk unita komi amani e pengiwe pewen Betlehem ba komen gangani uken nanak amani ombang yaran namotrewani kundup kumung tamang morenggung. Ama nandigyanda kikek uken ngota guk tangi u kantani uken aanguk yang iwekungo kantani u nandangi wapang nanak amani ombang yaran namotrewani ungumpang kumung tapung. Herod to unde tangguwa unita man profet Jeremiah tangonde kundun tangguwa umbureni aanguk. Betlehem dumbiniken rama komeken Israel wembe kumbata konum butewakin janggaminik yang irin nandanggung. Nanaki e kumbungo unita konum kahan yang irin iningbit na yanggang tambawanggung. Tambakang Joseph isip komeken pen iriren Herod to kumbana ekni tonga angero kumbatan damongken ang imimbang iwekyuk. Joseph ama nanak ngo urayang yanggo kengo kumbuk unita ang kakakunggang nanak yamingi ngo yengekat yabang Israel komeken kuyak. Unday werena
Joseph irongi yamingi yemanggurin yepmeng Israel komekan kunggung. Kumbungen andengguk. Herod to kumbengyang nanaki wapi akaraus ta Judea nani kya injensukun tambeng ikuwa unita. Joseph buken kwa yang muntangguk. Tambeng anutu tendabong ken jukuman atukat iwerena. Kukin kendanggan kumang gariri komekan kungkang. Nasaret yot parare ken yot tambeng ikung. Tambeng Yesu te prophet atu tempian yang kungo umbureni angguk. Ngonda yang gung. Amango Nasaret nanek yang api iwet nem.